fund also to me cross sika no so for emra woni na ho so impofiri mu bibi e beto ebi ne say yare etumi to ayamo nkaye nti say yare ebo ayamo nkaye sika no yenko normal savings sika because that normal savings no o planning for it enti no yare so yam planning for na ababetu ye etu ye impofiri mu nti sa emergency fund no and as emergency savings no na obekum no akwa sika no na o de ayesa de kro say ebia opese oye repairs and maintenance ento ye owo ho na wade bia bu fie na so de ko me be ya bra ba ko owo santase franchen bra me machine bi speaker me de command say onye a oye manka bia nhiem enti say sika na me de command awie na no emergency also yi say sika ni bi no ye wo de ye na ye hwe ba bia o say tumi cross emergency fund any normal savings no o kra obetumi da koye investment because yen for a planned activity and as a specific purpose but ebi so ani so a saa de no eduru ho a na wakwa koyi na odi aye eti obetumi da koto bi investment and as a special savings account bi na odi akwa kotum no accessibility no enya de say ubowura mu an obetumi ade akwa koyi sika no but emergency fund ne de also to me to baby a ebre no so na se wokwa koyi a entem so won sabetumi akesika no tieni mobile money ya abai say ubebi account for emergency funder ubetumi di ato so de be anadwo na yare account uba awode nko ba nya fe na be free bank manager sabre no wada ne onsantumi edai enka no but normal savings no so de wo de to say wo ye ne mobile money one fan ko to ba bia accessibility no wo yi a ho be kire kakra ubeyi ni sisi na wo edai na wodi enti enne the cry of money no ho na ye de ababesi say de akọ savings but savings ya chim also unya savings normal no for specific or planned activity any emergency fund and contingency fund contingency there unka bi nsie mo do me at all but the ton so a recent emergency na beto ba bia opa won sa be kan ntem ma recommend mobile money amount na emu no normal savings there for to ba bia da bia no opa ho be kiro ansa na won sa kasa sika no so de be ya enko ba say emre so so be use ade a so de name mo akwa koyi na ho akiro be ma fusu financial literacy for today also for financial literacy no doctor accounting mo no owo was hona eja okira de obo adwuma yie pa ajebu ngafo yesi ye nchemienu unya contingency na no BBC a na tempa na wo kọ honom ene bi wo so sheda butaye se usie sika na wo de aya ade bi daache me ne da ase last week ne ka se the whole of July na customer service na ye kono sector by sector na mpemfo de service we produce na ye bodam ke dififie ye ti magazine for sa asesu de ye ti mfa ba bi ye just ye de sha free magazine ti na ye ma me kese bi anyame anim ni magazine de wagi din pa e free mem hotel say sane for ko de wagi din we special pa so that Argentina ye ne ma me Alice Queen obi afen Mama Alice. Wow. The company Royal Alicon Ventures. Royal Alicon Ventures. Na dem mama mi we so special ne say dem mama di sia na me pade ato for e say me kem. Obi so wo papa pade a koma malice lo. Wow. The question is e die ntina obi a minim no. Na me pe ne ye bodin say wo pe ade say dia kono honom. Ene ni trademark ba ko a wo dididie. Ana ba ma bosu. So ni say me na me so din nsa wo so no kra sa no oba. In fact, menene kasa just 2 to 3 minutes. Yes. Before na kasa ba program no ni voice no. Oh, wonderful. Ukra a very very romantic voice. Very 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 charming voice. Business like voice. Business love voice I just say e kan wa ubetum rika na wakọ nche. Eti Mama Alice in fact because nyame ensure pa say otumi aboa na otu sambebe so ene kuma se menyina ya krado magazine nyina ya krado ene magazine senensa enje busan for said ye no ene ye ne Mama Alice ba bedin komo edie be na waya watima tena so magazine edwumadi e wo die no obi aboni dimpa based on customer service. Yes na wo so a wo hwe wo tie no so edie aba na be fa film sebe wo so odwuma betima tumpon da me ka se ne enoma ne fe ye nkwa na me ye to ade no ene ho afa ne paint wo paint ne mom o customer service approach woni nkofo yonkofa nkutahudie no sai na ya ne siko timame ya mwakwa papa my business doctor so yo medamasi bebre ne ewie medamasi wakonya mpo a menya ewo mu nchen se me mechechre se ne
business and I say when you befa so a business betumi etumpon enam customer so yeah that's it when you say ma me so no obi odi kan a or outside a resource person ya na bedwuma die so nti why record record kesi pa mama Alice we do dwuma magazine na say ye hwe se de wusi ye wadwuma ye be say na o customers yen sha se mfam free efie won na no mu ye adwuma e de be kura ntina da bia na ye ofe e wakọ no ho ho say wo mo anu mu ye adwuma de me ben wo pa minim se de nkura no mu ye adwuma wusi ye wo mo e de kwa ne ka wanka wonye osika nya de a wo bi obe na adwuma twa ne ka ba ye ba na se so no mu din komo ye no che se yanka so na ye si obi ekura hunu boy nkomo mati yo me sai da wase de di kan no why kra ne customer customer ye obi a ofri baby a ofri so ofri fie so ofri shop ana ofri baby a odene ka akwesi so say magazine na ye kasa na say part ho asa pass hunu ma yeah enti customer ye obi a odene ka akọ park go baby ofri ni fie ofri baby a ofri na wo bawura wo shop so obepe bibi e de akwa akoye ne ka na emprempi no de enim ni say customers ye nkofobia se wonni like omon ka wadwuma ho a enya de wadwuma betimi akoso ni se enti no ansa na obeye wadwene se opese wadwuma koso no e wo se udi nka adwene customer ho se wanwene customer ho first you will never progress in your business and udi nka ebusa me question bi se eye dan ti na metumi ne me nkwala me ne omo ye adwuma me kofo ma wo musa okay die kan se fani se customer ba mini ho me nkwala no ene betumi entertain customer amoma to bibi so se wo ye adwuma na when nka ye ntreni wo nkwala no customer care eno so ya another issue a ebe mo adwuma akofo mpa eninti de bia no me see tweet say meni omo kasa meni omo din komo me kire wo kwan ya omo fa so se ne be na customer bi obeduru obia no omo betumi a welcome no fam kama na customer na tumi ato bibi no de akọ eno ne boa medwuma no ekoso na ade ba ko biem customers e wasi ye hye ne so ne se de bia ya ne ye kase customer is always right na indeed customer is always right if you say ono waba wadwumam se oba beto ade akọ okutani sika eno waba opa ye no ekwan be so na be fa so agi sa customer ne sika ne free ne nsam eno ni ade a the first thing I was say se oba ye no obebisa bibi ebi wo ko obeba no na nya ade a oba beto hwe obebisa for just window shopping and as obi tie price no akọ but wo e was said ye say once as why ready so beto ade no se ene na wo to se chana no wo to oto ana wo kwa ba beto ni nyina agina wo nipa na wo ton ade no so enti customer is always right no say oba next was say what dey we ni boy saying ekwan ya befa so aka bo na kire no ekwan ya befa so ni na di nkomo ebe ma ase oto ana wo nto sometimes customer bi obeba abe try wo keke ana oba be hwe se ne obeso wa hwe na oso hwe wi a ne wo hu se onkomra no meto wo ho ana onko baby foforo customer ba won chen oba ye no wakonkom wanim ena wo oba odi o hawa e wo fie anapa no problem bia wunya anapa no wo ya betena wadwuma mu ena o expect say customer emra na obenya good mood anyone kasa na onto ade nko it's never done customer ba just give a smiling face to the customer eno kwa no will leave no because oba no onu kwa waye ohun oba no wonim hawa obesi enya na de no ohun hawa obesi receive no ohun hawa obesi aye no ho but just a smile and my customer relax it. This is the first time he ba odi hear me. Wow. Oh, customer beba no. What smile actually no. Onya ohun wanim keke kra no. It gives the customer room to enter your shop. Oba me ba cho opeden. Eden na wo hwehwe. Eden na metumi aye aboa wo. O say okay, me pa cho me pe ade we. Mrs. So wo hwe ne sade no bitumi ayi ama no ntam so a. One ne be kan wo yi ama no ntam so. E ade a wontumi nyima no ntam so a. You have to provide the customer a seat to sit. If possible, we should say a crowd to be man in you,
na wanom ema customer ne relax afi bibi biara ope no utumi serve customer no ema ne ko eba de saa no a ohwe wo customer service the way awasi serve no a saa customer we enko na onka say next time ope bibi abra obefa baby for fraud he will come back. So what service in here a beni bia no obeba ebusan for hi my business doctor was Sompa radio Sompa TV and they discuss customer service e dey ne be ya ye dwumadi ye di apart from say product near papa wasiesie ho no die be na be ya nipa no kwa obesan ba biom e na mama lesi boy enkomo say nipa no ba kwa na if possible crown na manu nsuo ana drink bi na sama na kunya ntena se abrawo pad ndem na oye ne sa brano kwa obesan aba enti eguso mbeze busa wo said the Messiah, yeah, number customer service internally is very important because you see about the fifie. Into workers, so when you understand of customer service, on to mean practitioners be fee if you bar, not so fair, with mama that service, and then the bed job call as a baby. Yeah, oh, training be out there on money firm, uno mokasa. Monitor so sneak customers kasa there will be a mistake a kwaba first or what because the gym was and say no ma why am phone so be no customer joke no twa kra nanim obo so on pen muka to dia wo ye ne say yo me da CP de me ye nkwala na say me work examine omu ye adwuma no first of all say me ni omo tena se de di kan me kire won sene enuoma no obi beto ade a product no sene obesi ayama customer no eni the first na me kire won de bia da no se no ma ba me kire won say sa no ma we yesei customer ba obisa iwesi ho kire ne sene obesi ope de ope na watom normally oba me ho no mu a me wo buka eda ho a se oba kra ne se wo ka ne ho no ma no enya de a unimu a obo oba onim ne ka kra ne yie ana onim ka na watimi no so ti Toyota mu onim ka no se de onim pass no hwe enso mechanic anase onu ankasa ba se obepe bia kwhye ne ka mu enti yen asede ene me mma na asede se e wo se yetumi hwe customer no o ka ne yie ka no model de e wo ka ne hu bia no sometimes we educate them, we intend to educate them obi tumi free me shop ko se madam mama hakwa ka na me timo no kura no minnim ho hwe metumi me kira o sa na me de kira me ubisa me question say me dey na man kwate ni me kira nkwala no me kira ubisa no ka no yie onimu a hwehwe sometimes metumi me mama me mane ko ka ne ho e ko hwe ka ne yie ne de abeka kire ni pakro no bia okura with me 2017 kura unim and with him how will you buy something for that car dia na obetumi ato afa ho because car na with him no eye ni yie ni model eni na yi ni ye de to car ye de to ade o car ne ho sometimes obi so beto oil oba ye ni 2019 accord mpacho me pe oil no egu car ni eyi no so cock no so e we ni Egypt otimu for so many years wonim eye wo a wo ton ade na sede say once a wo wura wo shop so beto ade ne de ansa na obe free wakọ no na wonye bibi foforo ne ho sepe ne se oba wo ho wanu ne ho ne ho sepe no so oba wo ho se obeto ade mpo isan so okọ ba bia ebia ko wonya sa ade no enti no me kire no ekwan a wo fa so na onhu ne car ne ho no ma na me yi the right component eme nipa kro no me ho me nkantu me ho say untumi ma me ho as a cost as a adwuma ana me ton ade ama wo na wo bekọ na wo beba say ade we a wo de ma me no yesi enya ma me car no and I was in physical man san physical nko and na ho so untumi nyi me sika me ntumi nyi sika no na me fama sometimes ade a wo betumi de ama wa ne say ebia na wo hoye no na ade a wo toye no abroso ato oil miensa okọ yesi afa mienu oba na ka chem se ba ko no me hwe na seal bibia wo so ba ko na ka untumi fa nya hwia I will just refund it. Me beji me yi no oil no na me do sika. Add the balance amount. Eno kra no eyi ahotoso kese a emma customers ne ho se ampa se oba na obeto wade no a whatever it is no onu ne ho. What you say? Customer was so customer behavior. Customer behavior. Yeah. Customer no oba no. Sometimes when they can go see shop. Ena why frustrated? Oh, kana jiji na san onu oba. Opa na mechanic ni say ko magazine na kokoto ade we bra for your car no unso oba na kasa waye eyi dada turns up enti eye wo wase de say obe ready no say de wotie bia obegina wanim
enye se bia na me musika me bia madwuma nti ba me toto me nsa benkum ni nifa most of them no and most of you know yen adwuma rafo na ye bie adwuma no ye live so bossy yeah as a hantan dwe kakra bi on my say obeba no waka ne nan atoso no tini table ho wo yade we customer na be gina yade we ma no oso ope we yi ma no sometimes wo yade dia you have every right so be frɛ wo maso mema uni wa the man were right so be serve customer but say customer na be gina ho no sometimes customers no or feel so good so wo serve no or feel so nice so even though free wa kokra na wa so satisfied since oti ho na wa suma say ko yade ne bre ayi no customer no and sometimes ya no ofu say oba no kra woni mu de na dey na ode ma no kra papa ebi wana me ya de nam junior osi ope oil filter part number this yima no otumi bisa me say madam di wo yema me ne right no a but say me sorry na me ko yima no na me de share ni nsem enko fu say me yi no a ana say me yi ade papa na ama no sometimes customer toward the area thank him danase adendra ade krontia wo so danase ni say wo dware free betina ho na wa ma kwa nkene wo sales abo ko tia se enti customer eba wo shop na obeto wa dia uwi a menu ebeba me pa chopi ene me da wase sometimes obi chum beto ade ne sika no ko so me say ene wo boost to me sales what is that obama ko homa what is that me pa cho ya san bra bim sa customer na we ya ni sa no he will never go somewhere next time obeba unchen customer obi a se wo fofo no o ma ne hwe sika yi edin o to bo so wo fofo no ho no fasi ma me se wo fofo no a o kwan best na be fofo no ho ni hia pa ohene bemena yes odesie me se me wo me customer bia nidi am de frɛ no wow me wo me mechanic bia nidi am e frɛ no mechanics ye nkofo bia omo promote yen spare part omuni ho ayeni ho wow enti sa mechanic no beto ade no e wo se wo mani hu adekro nti a obeto ade wo ho de di kan me ba magazine me ye madwen se meton genuine parts nko a na edin pa to bia mbetum betina ho since morning kwa na obi ametobi because me no one you see the wo system ni mu no airful ba me ko fa me no ma free US buy na me dia ba no me fa China price and as a China no kura no obi wo akotwa ne fofofo me fa ne price e me compare no mama ko fa free US aba so inti ni say inti no se me price ni nie na so price ni nie definitely me dey boarding but when it comes to say your deep product no sheka mu a e ho na obehu difference no so ni say inti no me se me fa falafala na say yibia nka ho meton genuine part inti bi start say meton genuine part kaka obi ba madam no man boarding ba okono o de ko she ni ka mu wie na se kan edo man eyi man ebi wa betumi ato brake pad ebi twa show kan be 1.5 years go 2 years de shim ebi say 2 weeks ebi so ye 2 weeks na say ebi kura 2 weeks na say no na san say o disc inti wonya double problem so inti sa mechanics ya me kan omo ne ba uchire wo mu no omo tokwa ekoma we na next time no de koye adwuma no ohu se adwuma na okoye ye no atumi aboa no ma odo kura no wanya bibi fira adwuma wo ye ni mu a next time o tam na de na no ba unje nti mi wo mechanics bebre a omo fa omade a omo nko bebi agise de bia ba no maka chose agise ompe papa o ka se o edian de fro bia mi ba ko mienu bi na eja obi so e wo ba bia on fansu ade mirasi timi so fra me se we the first class me so fra me se yo we da come obi ante me di free mechanics no okay se mechanic ba ye mechanics no obia ne level a we ba abusia for esrem ha no ehia pa nto obia entie ne ye pa so ma me ko so mechanics ye obia ne level a owo e wo na dwuma mu ye obi ho no mu a afi no wie adwuma no foforo ene wo kwaji ne me bi kakra bi na oton ade no sa kola nipa kro no untumi man engineer untumi friend engineer what you say untumi friend engineer man ye enti dia ono na kɔ n'anim no ina me che se dia wo hwɛ level obi an levels na eni dia o de be ma no se me ba me hwɛ bia wo yɛ adwuma me hwɛ de wo yɛ wo si yɛ adwuma me hwɛ ba bia the level a wo du wo adwuma ni mu a ɛhɔ no na me piki me din na me dia ma wo wo dia ma nipa kro enti obi ba
Oton obeton ade no. Me wu pacho adwuma no e wa hin waka say okay minimum. Engineer papa. Engineer ba ko fe. Oh engineer. Enti most often no mechanics no engineer na ye be friend no kra no omunye friend because me tumi friend engineer no man kwala no kra tumi friend engineer de be na friend engineer na ye friend engineer what you say sa uye ni sa ema oba wo hono mu a onim say one work come wholeheartedly udi ni buo ma no die ani buo na ama no nge se wo pani sikaje sika ne de me paji mum ebi se sika ni kra no ekwan bia so abesa wo je no e wo sa wo je but that doesn't mean so we didn't throw edgy sika ne momo no o ka no said de tie akola bi nso obi won so oba be from mechanic obi nso wo beba no say oye ka wona e na oba ya enso mi wodi am de be ona obi wo beba no oye doctor e na oba ye me mo di wie da pa cho my doctor e de na wo pe obi wo oba ye no wo ye o de saying teacher ni obeba oba miss me pa cho bebre o chira de wo hin o se bia me chira de wo University of Education me say ni say wo ye me lecturer mu wow oh sa enoma no o ma customer just let the customer feel at home when it comes to you enti say wo ni wo hin o ye wo hima enyi so a e wo enyi so mu promise me say na na bi beba wo ho beto ade na wo fu say say wo ye boss wo wadwuma mu nti waka na ato so na nana be gina wata ade no woko who born dog me sorry ade da wo for maji ade no ohia sika no wo wadi tua maji sika no ne mo kwan a me fa so age no ani diem ekwan na be fa so age ni diem abusuafo hi my business doctor Jumedie and I am business doctor your dear magazine Mama Alice or Royal Alicon Ventures in fact o me yesua de ye bo magazine komo ma yen say Musa say wanyan counter bi obi beto ade se ne wo ka no oto ade no bi am fa say o de ade no ko be a day or two obo se de na ko hwe kra no enya no bi anti no because we have 2 days can o da yen kunta kra wie ama no ko bank kra o sie bi no so difficult obu no ba nanum kasa ni suni ban bi o de ba che so anya abotra o he won bepa e bi ato sada bebre nanso no awieye no omo asa be ye me nan fufuo wow if you say customers wa hodo bebre ye customers ahodo bebre na me ade ba ko a me tumi mehu afri customer ho ni say customer bia we is so difficult no ono ne tends to be a best customer purchase ho bi mame customer bia obeba wo nche first na wo ni say customer we o kire ne ho na semodin customer be ni no ono sa customer no e kire no on the tono ma bebre on ne promote bebre on ne oma wadwuma no ohunu say yes ene manya sales ana say e free sa time ne ko no say autonomous e free unche and say customer bi wo wa ono ne ka na awati mu no odi bibia ma na nani nso obehwe se ade a wode ma no the right component and wode ma no obi wo nso so a customer kro no a wode ade na ma no na dwe ye ne say customer kro no wode ade ma na dwe ye ne say na ade a wode ma ni kra no ene ne ka no ebefa che say obechire ne ho sa den so utumi nya botire ko ono ne level na wo kire customer ni mu didie won so no matia sene wo no matie sene wo no ma ne quality tie sene wo no ma ne baby a wo fa ne tie ene ayi sa customer no to wade ni wi a eno anu no ebusafo ene yen common ayede na yese ne setiefo ahwefo so mo anka bia ya na mo keka mo ntino ye bese jama mbe 5 minutes na mo se ne de bia ye no so mo de mu de ba odwuma wo ye no e de no ye ma customer service no aye top notch a de bia na mafoba e beto no ma enti betuma 0551 93 1931 0551 93 1931 and I said 0548 93 1931 0548 93 1931 Jumedie yes I another segment bi I say last week I catch am say innovation of the week ebebo nipa kura ba so na ye nua baba ko fi sunyane aba a enoma waste wasese no ode aye no akono yie enti ye ya won so no ye de nua ba so beba na bibia aye kama enti se ofra no abodin pa chaw wudi be be kasa free hello good afternoon pa chaw any for na kasa free odaroma that's all make us free panoso friend Odro maninko mama kasa
wakasa ama mani agye no ho papa nyame nhyira me. Thank you. Na the me can to us say how to the customer no or what certain dia no customer no obeba shop ono no it depend how better will be obesa ba betu ni pakro na oton ade no eno so ba na adwuma no timi koso pa so we die me kwa adesa me kwa akotwe me en ade a me koton so menye bi eno so ya ade enso timi boa adwuma no papa eje duro yanko po sraw that's pa Ebusuafo ahaya Sompa 93.1 Sompa TV and I did my business doctor Jumedie Ebro and the Mama Alice or Royal Alicon Ventures open brand new genuine pass there yes amazing had the dino ashita baby ma yansha na do this no e de be na be ka why expert oni business doctor na dey magazine afutuo ban kasa ban no ma be na be ka o ma wo tie no o mo so be fa because de bia me ka se enye product no papa nkwa na me yeto ade ndie be na be ka afutuo be na be ma o mo so mu tie o mo hwe no no mo fa bi e mo mata so yo ye kola ya o kasa sisi o ma me nya ade ba ko firi ni ho a me pese me di to dwa mo bi ati eno ma na yeton no anase wadwuma wo ye no metimi aka se unya adwuma unya wo no ma ni nyina pepepe se no ma ni nyina obi ebebisa wo wiase bia wo benya but at least die e wo se unya ni se o stock eno ma o customers etabisa no dodo na no a o mo ba o mo benya bia to de bia me ka se yesi ye wo ka se bi se ye wo ka se bi se ya ntowade a anase ye ntowade a usi dwanye so ya ntowade a usi dwanye enye dwa na enye sometimes ne na no mani bi wo ho a unni customer ne ba be so ho na okọ oba be so ho na okọ next time ofa na de na wo say na shop we kura de me kọ ho ade we menye den menye bi nto nti no wojai ti ade ba ko a metumi aka kire customers anase betumi aka kire obi a wo ton ade bia se na no na dwuma no ebetumi akoso ne se de di kan enhwete bia wo ewo shop anase wadwuma a wo tia no ne ho momodin say only customers we beba from ama o customers de to so biem ade ba ko wo se wo hu ni say customer bi obewura wo shop bia fa na damfo se wo fa wo customer damfo a membi customer si nyina ya me namfofo obi tumi obi wo abeto ade but otumi humi a obeka say oye me nua bema oye me because wonya me nua bema na ye me sister wanya me sister na oye me doctor wanya me doctor oye me engineer wanya me engineer nti ne say ni nti no e ma customers no so ani je me ho say wo so obo ba me ho beto ade nti fa customers adamfo na wo fa customers adamfo a e beboa wo afei ade ba ko a me dey around ni say bibi piere ni ho a wo be ya nyame nim what you say ye mfa duro ene ton ade say wo fa duro ton ade a ebe yi biti ebe kakra bi no obeka senye wa ne mo fa nyame se wo ba fa wo no ma nyina hye nyame nsa ma wadwene nya wo se eno ma na wo ton no nya wo na wo ton eye nyame na eton ama wo fa nyankopon ka wadwuma ho borade mpa ye se de bia wadwuma be gina so be customers be ba wo nchen ne mo no bia wo bo mpa ye nso no wasere se nyame mwa wo no na wo so wo ye homework yi e wa ase for your customers no na wan kasa so the way a we no customer be relate no o ye ho adwuma e ba ne sa na o kasa no mamienu we bomu a se o fanya me na se u du customers ne bibia be kama we ko bi man ka bi de nye enti ye du be wie o be che we kira kwa na ma woton no number so obi pa de papa ato a aba wo honom ati me pa chopi me de Alice Queening dodo na fra me mama Alice e wo Swami na me company name no ye Royal Alicon Ventures. Me wo Swami in me be ben in Rome Hotel. And Roma me ton the edi kan a metumi dia qualify me Roma e genuine part. Me ton fake. Obi banas was so fake and now pe falafala ta. I just direct them to somewhere. Now ko mpacho ko akira bia no wanya bi. But ope genuine part padia. You come to me and I will serve you. Me ton breaks. Meton plugs, meton filters, meton local oil, meton American oil nkoa, meton absorbers, meton link, meton car who ye can serviceable and a servicing part. Say ka servicing part no ma excess entem wo car ho
what you are saying what you time as so break o plugs saa no mano meton link meton bushings meton saa no mano bebre contact o number okay meton saa no mano bebre se wo ba ho no so a na obetoko hye oka mu a enya de be felu da se wo pemechira kwan ya se ne medin kaka yen no me won room hotel swami me ben room hotel wa me number 020 815 1191 me MTN number so 0245 40 3992 me sense su biem me pacho me Vodafone number 020 815 1191 me MTN number 0245 40 3992 me da wasifie abusia for yeda mama Alice awo Royal Alicon Ventures yeda na se papa ene wa mayen komo wa boyen komo ye fie nkomo ayen kwa meka se fie nkwai boye mama poso ya me papa we practical my business doctor the obaso a say theory ni ye ne wa ha ye practical practice ya man for ya ayejie no ti mama Alice yeda wa se pa se wo so ye bo upunum no wa GFS so na wonim di a wo so mazino wo di aba ma bibia aye kama mami ene de yente won kama fu fisa wo mayo mamba say yen second edition no say last week say innovation of the week ye pobi ono akasa waste no megu form ni ade enya o de bibi na ye nua ba dwiletapia wa ha na wo hede ye nua ba de anoma na asesa de aye na in fact ebru adwene ntiase so ye nua ba wosunwane won say ye chini ye ne be say de ni hu na de kura ansa na ya mo ba ha enye bosem ka bia ntie nua ba de so ha mama Juliet sorry e dey say nyankopa do me hoye se bibia boko de erade adom yo ye pese ye hunu die be ntina kabia nkasa obesi bia metna office bi na amanfo waste polythene bags ne ade na wo sorry a wo sesa utim di ade be so creative a obi kura say yan say your polythene bag a wunyini boyenkomo okay die di kan me da wase bebre artworks no mi so nyina na ya de amanije ho even yetimi mi so nyina yetimi bu mi wo ho nyina ase mi njai na nso omuka na nyi nti afredie omuhu se no ana meye intena mi se mi nya ho do se meye artworks ni nti me hu kwan ya metimi afa so se de be betimi de aboyen asase ho ban efisi ye hwe ye potemu ana se ye ya bonten so a yetimi se ne ekodwoma polythene bags no yetimi chichiri bebre na ye de amaye ye de bafia ye mfa me ye hwe na afi nso ya to agu abonten enti me hu se ye to plastics no egu basa enti asanate de be na metimi nso aya metimi I recycle at plastic we said the be ho be banfa so enti de me ne se me na mabonten na mesesa polythene bags no inso rubber sachet ones ne black ones ne nyina na make carbon na media creating me artworks ye wo video bi e pese be hwe video no na abusia for video ni ye video na wo hwe video na polythene bags ye ne be kan wo de ya de bi anyame anim ni wo hwe asase na be wonwa enti abusia for se video na ready mo yenko na yenko hwe video se de video no esi atie video na fe ye pa anti yen hwe ebi na etwa mu yen hwe eno mo sesa no de odi ni dwuma no insu aya no no rubbers na be nke beto ogukwa no polythene bags na ade na ogusu a ode ntima me boye nkomo chechi mu we say no okay nti se me best atia enam say ade amanage ho dada ana say me wo ho pepa se me ye nti anytime me am pese me ye artwork no me di kan sketch ana me imagine say the besi aye wo me trim nti me tena ho a na afei me depends odi kan sketch na my ankasa me de me creativity na me de polythene bags no akeka bia bom na me melt bi na me glue bi e ka bom say de be ya betimi abi make a nice art piece na de do ye insu ya no rubbers ne polythene bags no na wo de ya sade a o hwa so ba bia se pemi wig se de fe I natural in fact ade na fe ebusiafo mo hwa de a fe ye pa o sa de bi bant ye be se pictures ade ba ye no finished products no ye be se
ha we are na wo de akyere nti we say no ha ebusuafo ebina kutana no fefe ono ankasa na nti ni tinwi no eye den ya fanse we ni tinwi no ye den ya ni tinwi ni polythene bags are waste no na wo sesaye na wo de aye ni say okay FAE pa na ye hu se dua bi so waye dua fefe say amangu duo say anka duo han so boye nkomo ekwa ba na fanse otimi ye dua ne branches ne ade no so ye den ya okay ena me di kan say art ne de your friend ena afensu mi wo opepa ne se meye enti creativity ne de metena se ya eno atim keka bom na etimi abase enti we say me inspiration na menya tete no etimu se ye papa no mtimi de ye nko insuo ho ne akwa yi insuo mu nam ne atodra enti eno na menya sa inspiration ne friend me imagine ye ena me creative we say enti we nso de nti duane de na de ye dua no patwe nyina ye polythene bag green nyina polythene bag na wo ho sa ena ni fanso atro nso ne che no so ye de eno de paint na ode yeah ma melt waste ni bi na me de ye duane wa hanom nyina okay yen hwe de account so ode beautiful so ode won san fan ko yi ya de baba Sompa ya baba Sompa over anyway no so nti we say no so na me creativity be about African woman nti me ha wa boni African kama nti ye ha ase na medical me video ni mu no ase ni nyina plastic waste na hyehyɛ wo na amana ye bulky ejina estrosan nti wo hwa ha ni nyina so waste ni wini na watu kakra ba ni mo ho sa no wa style no nti na yete abusuafo I my business doctor say you catch him say ye ba de practical nko a nye se busem kan say ibia e nu be o sunyane o Juliet Art and Craft dwumedia ye nu be so esua obeso conserve environment no ti important bas ni waste egu abonten no e na ye kwa apro no e na ekopie ni so ebia na so ba bia wo ye adebiyire ho ye ebia na be pie so na ye nu be on kokwa my business doctor ye ni sponsors ni partners ye be ni bi kakra na ndjumedi a wodi badukude ode akwa to so ti sa wo so ofie na de ye ofe na wo mo betum di aboa wo de ba sa ne pese ye na otwi bia no ye do bi beba na de o ye no ya boa aso na sene se be ya ye nso environment no ebe ye kama because nso to na polythene bag ne rubbers ya ekogu etwe kwa asedua bi ete polythene bags de ne be ye so nya support kakra bi a obetuma se support ba se gukuma se nyina de ya ade ama hotels na de bo honuma ebe ye fe megiri se ye ka se ye nua ba ma ni mpemfo mo NEIP o se omo ema omadwene ba ye nua ba so pa national entrepreneurship innovative program na ban no de aba no enti esre se baby omo obia no omo enhwe sa Sompa my business doctor dwumadi na Julie's Earth no tese ade wa ye no eso efe unse ade no oyini se ya in fact unhu se eye waste no ode ya sa na no enti waste wo wiase nyina Ghana nyina no ekwo oboabo ne nyina no menkore bi o mo so let's just you punish us we my positive punishment me say me punish so je me usual ba na abechima kotum me am to go and pick 50 empty sachet water. So who was campus no na mo na pick 50 sachet water. So your positive punishment no. Any year before so mo hwe na omo export our lady. Mami Dina. Papa. In fact, we you can say my overwhelmed. Why homoje? I don't know ke why homoje? They say reduce, reuse, recycle. Na ya kire nkwara no school nom de ayedum. But yenua am ya hu say you betimi reduce waste. You betimi reuse ampa. Na ya recycle so pepe. Enti obaduli moneyo. Wabo adwuma pa. And me did say you are a shining example to the next generation no. Any ya asese ya so no ye no chedia what they are bay. In fact, so the polybags and in so it me African woman. In fact, I'm saying Sompa ever to me aboa me the na in the Guinness Book of Records.
On say we under circular economy. Baby obi waste and a whole bit raw material. Free. It's a whole big sector. Ukwabocha if be zero waste. Only waste be dear now say waste no one to be raw material. Free. So imagine says yet when you see cars so really asia. Ye nya waste product must be said that one thing. Oh yeah, a better create juma at the amano. Until my business doctor, ya factory on so Ghana ye chini. And no some second time for but about could be all. Yeah, didn't ever. So be a bad yes, environment to know. I come on. I say, is some party coverage is so wide. Yes, some Sompa. And we to know, men train say, Yamra Wabuano Crania Sporto. Production, I say, the betu a journal. Why ne Julie the issue encourage you. Na wow free. Ufra, and your phones on the Eberheno, ye two and a more, near Bawasura, or near say, you are very innovative. You are very creative. Chelsea Adoba, near bet share you are singing and who say, my business doctor Adoba as a shining example. And dear baby, I did the number no, no afraid, baby. I will be a for busy. I am some of this common case can I will be busa. I will be busa. I say, Namuka, some of my scams can come one kind. Yes, is Canada Tuja. Into more Belgian Papa. And we are then our sponsor, you made you see. Okay, the Tiana say, time was school and I'm to me and a kakakra, a moment in Jihuna, me, Tombima, or Monami, Kipi, and I think so, me parents, as so much, and I think so one hive Ghana, or Bono region. Maybe nearby Janet. Yeah. Thumbs up. It's one hive Ghana for so I support me with some tools and also at me, Abuami, and meeting me day, me did me juma. They say Pabam was a cadia, Ubino Benisika, until more cabin officer unya. Ever was Sabaya, a near tea for Nash of way, or me so wonderful say, over her queen never not talking to Pobiaba near Tim Diabo. Okay, say they mean to me to Scabiadin. You so far, dear. Me at to examine a mean woofy. We ain't fear. And think give me a baby can cry. Meeting me there started as Miami business and as a shopper. Give it to me a boy. About every time I said, you're better to train you because we were so soon. You made dinner, bet me soon. Over to my Baba soon. If I try any parkour, interested, I'll bet to me about my maturing. Okay, I was for. I have my business doctor you made some passo there, your son Sompa. Ghana Kuma and the dear Juma. Say Ghana ye, baby, I ye. And this oh, be a best of the boy said you can't be now. Oh, possessing Cacrebia, wait on the show with Damoto baby, no day Juma. Oh, 0549 40 42 74 0549 40 42 74. Tekuni simple beer one or the bar. Ye bay bunkunta kama na boa ama Ghana so bibia aye kama ye bebo odinia da wase sebaya empuntu e pese Ghana nya no ye betime nya ama bibia aye dai aye kama ebusuafo dwumedie abawfo bi adaroma ene dwumedie e de aba medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so say na no say ye call ho no o hwe say yes ho no in fact a ho fe yie de bia me ka say hospital ye call no enye do no kwa na me hu to yo say environment is so conducive ambiance no eye kama eno kwa about 50% baby won ma kwa sa akwa ya de ha de ya de no na be kume utunjo ha de ha madu die se ne tie be se me to me udu tam da so no ma ho fe yi ndi ba chaw wo se wo ya de ne bane mfa ye ntonchia na wanka sabon sampa edu de be ma no enti the workers mo musi ti o manim no eno kwa ti ma hoto chebuchafo baby a wo bia no Dr. Time da so medimafo Herbal Hospital o Kumasi enen kran hono di njuma udu hono na bibia aye kama Kumasi o bu akwa agogo obe 0244 77 4282 0244 77 4282 ena enkran so owo enkran mayira ha udu mayira so a also ohonom Ege Power engine oil Ege Power say Ege Power nti mesin be transport business o ni papa plaga for na bobo ya for no say dem si be me for sunya ko boy chiraw ye Paul amantem udu kwa so was first no tools be no sesa na wonya Ege Power no otim ko wa man ko no sesa no say first no boka tebuso for me chiraw o papa pa de gu kan man pacho Ege Power emfa ba bia
Tragena bobo ya for usu petrol car usu diesel car ni nyina bi wo honom ukuta sika na pa adwuma ye nyamfaso a mpacho tutumika no ko igi power for asoye na ombobo odwetie no bibia aye kama Betima first 0244 899 080 Golden Image Vocational Institute. Golden Image. And then we call on no more matadi. Not a nefe. Fise be a different chain buyer. And Kwanza no for young girls be. Na so much Pamadiano. If our chop or your suku now person maybe a open Sanujuma and then Sanujuma ye. You young can kill Swabi. Me can't Sabi Pam. Me the consultancy because at the Pam follow Omudisika. And so much Jim Sika Pantimum be Swabi Pamni. Patoko Golden Image Vocational Institute omu obuakwa obeso suabia cosmetology catering decoration and fashion udu honoma bibia be kama obetima 0240 885496 0240885496 major fast food tafoma 4 major de aduane e de makacho say we let to kwana oni how major aduane e de pebanku abunabun tioza afi aduane bia major yebi to you to kwan kasem let to kwan medidi asai pacho uni how major honoma bibia ebe kama ebusuafo enche bia na yedi dwumadie no eba abesi mama jana eja yadi wie no na mama Alice nyame israel wa kire ya niam bebre na wo kasa ni nyina no na mensuso no me joti me points kakran to ho na menya 5 tips every mama Alice submission kan nyina mama Alice ame ate ase na say customer ne ba be a good listener. Number 1 man akwa ba wie na afi wa man baby atena no ne nti oba ye ne nya abotre ne tie ne yi empre wo ho ne ho na wutie no na ja sa wo ma wadwen akọ problem no so de nti oba ye no enti ne problem o de ba ye no ne be discuss we your tips are a retention and mama Alice the abrain no enti the 5 no yasi be a good listener mama Alice a chere sa ne afensu so no se ene discuss challenge na we de ba ye no se ne be ya wo be hu ne problem no watimi a solve enti ne say your oil a e was so hu car ni ye no watimi dia ye den wa kire wo your papa o de gumu a enkofo ha umma na wo kwa awasan aba afen mama Alice san ma ye hu se me anyusu jargon so just camping knob o kan ya customer no ni ma de kro enti ne fabra form ye ne auto mechanics na ye adwuma no fabra form farmer customer no se ne be ya obetse wadwuma no niam na wo ton na se na aboa ama wo kwa awasan aba afei mama Alice ame ate ase se yengo above and beyond ekwan ben so se ne osi cheche mi ma ye hu se wo se wo teka adwuma na wo ye na sintine se car ne part wo se wo hu ni nyina na de na ye me de pa wo mu ye se last week ni ya ka se customer service is not a department of the company but a company ni nyina mama Alice am ye hu se company ni nyina na eboa na fa follow up enso so tinyame sha mama Alice me didi si etiefo nyina na ne mani ajepa ye se ne akọ ebusuafo ye bre na ye bi na answer be kono etiefo be so hu se anya bia ye nua ba adwuli obekokwa na onkokwa se ne kan no we ne ye ne yankasa na ye nyame bo ne ye nya aboafo me so asika no ebekosoro enti ye nua adwuli ba ye kakra aja producer pacho na we ye ne sponsors adaruma and ebe so bi hu se de ye ne se ye di ago enti kakra so ye de body ma fama no enti obadwuli we ye 1000 topable Ghana cedis kakra aja etiefo ne ye sponsors ne awofo so ye de ma se ofuduma di awudi no fa na fa kwato na bibia enye kama bi kakra bi abeka na fele ye sorry Didi kai me da mwasi bebre ewo akwenye ya amodi amame and I think one high Ghana asada kese enkoma o because if it ho na be pie wa hanom say and I think me share artist for ewo Ghana fa na nyina say omo nyina me nyina nkambom ni ntimi fa plastics enye artworks and enye fa produce artworks enye de bia ni be use paint e betimi the waste no aye artworks na boa oman ni nyina Achame dasi.
Mama Alice, well, last word, Nayanko. You. So, meda me ma me ni omo ye adwuma me beka se medin ka da wo mase pa ewo ahofama omo wo ma me ewo medwuma mu me da wo mase junior abena ndi omo maka na wusu me da wo mase pa afa me da Nyankopon so ase ebusuafo I am my business doctor Sompa FM Sompa TV nyama ya aduma that's ne ye be say hia